tatou whaola. Sua whalama leo wa mawhai o tatou awai mai nei taiao. We are all here this morning to celebrate or to give thanks to our Heavenly Father, our Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Prepare your heart this morning. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Whoever it is that's viewing online, we would like to greet you all in the wonderful, wonderful name of our Lord Jesus Christ. Amen. So tune in worship with us this morning. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord. Thank you, God, for the strength that we have. Hallelujah. Lord, it is such a blessing to be in this house this morning, Lord. Praise you, Lord. My Father, silo ainga le nei taiao, tasio mato lotu sama. E momoli atu le mato tau lava whaapetai. Tau lava mi inga wai whaamaoni lava oe. E le lei lava oe le mato atua. Hallelujah, hallelujah, Lord. Bless every heart that is here. Bless every heart that is tuning in this morning, Lord. Hallelujah. In Jesus' mighty name. And everyone says, Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. You know, before we get into worship, just sing our first song. Amen. Before we worship, praise God. Hallelujah. Oh,
Amo se lau mana solo lo fai mo mai. Lo wa mai fa manu ati ya yo. O me amo fo yo te tonu ya te au. Fa manu ati lo na sia. Hallelujah. Let the Holy Spirit guide you this morning as you worship our Lord. Hallelujah. Praise Him, Lord.
Praise you, Lord. As you're standing in the presence of God, a reminder this morning is that being here alone is a blessing. Amen. Mutato manuia, litato momai fatasi, litato tisia, litato taulami inga Yeshua. Even though you might not know what the other person is going through, but being here together is a blessing. Amen. Now I go to the Blessed be your name, O Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus.
you, Lord. Hallelujah, Lord. I want to remind you guys of a story, and that's the reason why I picked this song. Amen. Praise God. For my Mose, if you have an eye before Lingo to Moses wanted to see God's face. Now, being in the presence of God, we all know that physically it's impossible because God said to Moses that if he shows himself or if he shows his face to him, he will die. Amen. Now, the overwhelming feeling of being in the presence of God is that even though we don't see God, but every time you seek his face. Amen. So it doesn't have to be here in church. It's that still moments where you just thank God from your heart. Whether it's at work, in your car, or even at home. Amen. Amen. But you see God's hand. The only thing that Moses came confronted with was the hand of God, and like from behind. Amen. So it means that God's hand is a symbol of his protection over us. You see, every time you testify that God has saved you or God has protected you, amen, you come face to face with God. Amen. So it's a time lava, it's a molimawinai, le puipuinga, maleanga lelei, o le atua ya te oi. You have encountered his presence or his face. So this song, as you sing this song, amen, I encourage you to sing it from your heart. Whatever it is that you're going through right now in your life, as we praise together, let it be from your heart. Amen. So whatever it is that's going on in that heart of yours and this heart of mine, as you come face to face with God now, say something to God that only you and God understand. Amen. Praise you, Lord. Hallelujah.
wonders, miracles, Father God. Praise your name. And for all the countless times, Father God, we get to testify of the miracles that you have done in our lives. We stand, Father God, in your presence just to say thank you, Lord. Hallelujah. Blessed be your name forever and ever, Lord. Blessed be your name, Father God, forever and ever. And everybody says, Amen. Hallelujah. Let's say hi to the person next to you. Hallelujah. Praise God. And if you want to sing a fast song, just to say hi, walk around and say hi to your neighbor. Special time for the word of God. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise God.
e one le ngangana e uma foi a matou upu le tu e tau whamatala lo le leima lo matou mawhie e wana o langona le li e o le nganga o le whawhetai ma le ngangana o matou lo I mata e whamatala ina le tua lo whangaoni o matou tangata o matou lau tutu le itai au le li e matou o maisi o matou ai o matou feini wai matou le li e o senu e whatuatua matari tonu ia te oe e whangai matou whainu I matou le itai au le tua e tusa mai mana o matou loto e fo I le tua se mana onga awa nei fo I fua lau whanau le itai au le li e o lau lau opu o le sua susu e le suia tama o le samala whapena le tua o na whaatonu tonu ai o matou o langa taitoa tasi whamanuia nei potopotonga e mai se a inga o le tala le lei iau au aunga o lo tutui matangi olo le tua e fola fola lo fina ngalo ia alu ma le manga le tua la upu fola fola whamanuia le matou uma le itai au e foi nisio le kalisio matou le mafuta tama ia au atu ia I le tua uma au alofa whaftai I lo mamalu whaftai lo pa ia wai whala e I matou o no lo suafa Yesu wala tua le matou tatai Alanga fatasi fana wale tua. Amen. Ai te no foi lalo la beteli tango I fusi se tangata mai fata no foi ai. Bisi tai na venga fita Yesu wale lo tuspaia ona so ya nele lo tusi le lupa lo sumatonu tupulana talabo tatu kalisia ia whatarufa tumita yao suafa au lelei Yesu ia masifoi o le aingo le whatuatua wai o paisaringa mai mātou leita yao ia whawhiwa ia tu leita yao le suafa o Yesu telo teimi tātou te o mai ai le whale o le tua tātou te o lava e le whaamali ino tātou tangata. Telo teimi tātou te o mai, tātou te whoki e masau salo tātou roto. Telo teimi tātou te o mai e tali le tua ia te oe. E tala no atu le tua ia te oe. Say amen. E awani ngalo ia te oe. Ya inga o le tua, le taimi tā ua le tātou sauringa o le taimi o lau tāpua inga I le li. Taimi e te tāpua I atua I le tua e ala I lau whawhitai, e ala I lau whanene inga o le tua, e tusa o lana alofa, ia e maise o lana puipuinga ia te oe manu ai, o se me sili o na tā ua. Say amen. Aole e pōpōlo toa oi mai whai ei mā ngō ale pai tau langa ni tai au. Amen. Au tātou sāwani wali atu I
i le maliu ma le aso whapitoa o lo tātou whamanatuina mai se o le au kerisiano o se mai tau e tātou te wawa ai le ngā wenga whawhaola o tātou ali o Yesu Keriso mai se o lana misiona na ia saua ni neila rangi e toe whamanatu ai a te tātou so e whaisi tele o tātou tusi nei tai au ia e mawe ape ai follow mai a te ako nei tai au se amen. Aleluia. Li ia le tua. Ia ole tātou whamalosi nei tai au o toi upo Yesu lungo sa tauro. Tai tonu nau e malamalama ia ile Iai o Yesu i le paseka ma ona uso ia e maise o lona sauni atu i lona maliu ma lona tuetu ae ua fesoasoani mai le alii se o tatou vavaai i lana toe alanga mai luma o le sa tauro a o iai o ia i ona tigā ma ona mafatiaga o nisi la nei o saunoaga le alii faaola e toe faamanatu ia te oe le atali ma le afafine o le atua le auali ngalo ia te oe o loo iai upu whaamangalo o tātou alii o loo iai lana te tālo mo tātou i lumo le sa tauro o loo iai lona loto sa sa atu i lona tama ina ia alofa ngia i tātou se amen ia mawela lau sue luka losu mai tolu o lo fai pa tolu su mai wha fai umaua se amen. Tātou fai tau whaatasi ia lo tama ai ia e whamangalo atu ia te i latou a wā ua latou lei loa le mea ua latou whaia ua ia e tātou tusi le luka i losu matolu e pe tolu suma fa o fa pretania e tau mai e tau e fa pretania se sa tu si fa pretania. Then Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they do. Amen. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. E tau e whasamoa ia, o na whetalai atu leo Yesu, lo tamai, ia e whamangalo ina atu ia te i latou, a wā ua latou le iloa le mea ua latou whaia. O tufa i latou o na ofu, o na whai ai lea o le lili. Amen. Manatua o saunoanga po te upuia Yesu lunga sa tauro, leo te fia toi whamalosi ma toi whamanatu atu ia te oe, e te lei o lona o ngāna lona tāua tātou te toi wapa ai, ma ia tātou la ngona whatasi. Amene. Ole alanga mua lea Yesu i lungo na sātauro o iai ona tingā. Na sawa i lona fofonga le upu whamangano. Say amen. Maia tatalo atu ai lona tamā. Ina ia whamangano i tangata. Ia i lato uma o ena whasātauro ia te ia. Amene. I tangata uma o le talitonu. I le alo le atua. Say amen. It is a word of forgiveness. Amuia oe, amuia i tāua, e ui lo tātou elelea, e ui lo tātou a mio leanga, e ui lo tātou soli tu la fono, ai whemei ai e suilunga sa tau. Lo tama ai, ia e wha mangalo atu ia te ila, ia te ila tau,
Say amen. Na te talo la Yesu. Ile nei te talo ina ua whaia le tangata mea sili o na leanga ia te ia. Amen. O le ala utani atu i tangata o lo anga leanga mai a te oe. Say amen. Alofu a pei ai. O a mea tangata e whai mai a te oe. Whamangalo iai. Tatalo i luta maa. Whamangalo atu ia te ila tau. Say amen. O le alofu a le nao ke riso ia te ila tau. O e na lato whaia me sili o na leanga ia te ia. Na whitongi ia te ia i maa. Na whianu ia Yesu ke riso. Na tuwai fua ina le li whaola. Amen. Ai whai mai ara na toi alanga i lungo le sa tau. Father, forgive them. Amen. For they do not know what they are doing. O le alofa le nao Yesu. Na ia alofa tuai le tangata anga. Le tangata anga sala. Amen. O le alofa le nao Yesu. Na ia vala aua tuai ona tama. Lo tama ai. Ia e whamangalo atu ia te i lato. Au wawa lato nei loa le mea o lato whaia. Say amen. Hallelujah. O le ata ato le nā male atoanga le nā o le alofo ke riso ia te tatou. Po le aro tatou maualalo, po le alo tatou vai, po le alo tatou fifoi ai. Hallelujah. So e lau tusi le Roma i lima o fai poe valu. Po le ale o loto o le angasala tatou te iai. Amen. Po le alo tatou whaia ma le ilo o le angasala. Po le alofa leo le atua. Na whaasawina mai ai tatou. Inga ua tatalo Yesu i lungo le satauru. Ma ia whape atu lo tamai. Ia e whamangalo atu ia te ilato. Say amen. Amen. O le alofa o ke riso mo le tamata ansala. Ai sila lai le Roma na e lima o lo fai upo e balu. Koe mai. A ua whaali tino mai e le atua lo na lava alofa ia te itatou. Inga ua maliu ke riso masui o i tatou. A o tatou wanga sama. Amen. But God demonstrated his own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Say amen. Hallelujah. So all sinners need God's forgiveness. Amen. E mana o mia e tamata ana sala uma le whaamanga longa le atua. Does that make sense? Amen. E mana o mia fo e au whaamanga longa mai le atua. Hallelujah. Pai lo tua oi e mana o mia e ta ua le whaamanga lino ta sala. Amen. Hallelujah. Ole salamo se lau tolu sulu. A tuaila usuma i tango e tusi dana. Amen. Ole uluai male lenga le Yesu i lumo sa tolu. Na ia te talo toi lona tapa. Na ia release ai le upu whaamangalo. Amen. A word of forgiveness. Ole upu whaamangalo. Na te talo atu ai ke riso i le nei te talo. Ina ua whaia e tangata le mesili o na leanga ia te ia. And Christ's love for sinners need God's forgiveness. E mana o mea e tangata uma, le whaamanga longa le atua, e ala i le alofa o le tangata o Yesu Keriso. Amen. Mai le ia fionga le atua salama se lau tonu spulu anu fai koe tonu ma le wha. A whai o oe le linie na e tausia le tusi o amasala
leli e oi e mawhai o na tu. Ao ia te oe le wha manga lo ino sala. Ina ia mawhai ai o na mātou au na atu ia te oe male mi mau. Say amen. If you, Lord, get a record of sins, Lord, who could stand? But with you there is forgiveness, so that we can, with reverence, serve you. Say amen. Hallelujah. So we must forgive one another. E te tau fo ia te tātou o na tātou whamanga lo atu. Ia la tau o amale mamai a te tātou. Amen. Because we are all sinners. Amen. Amen. And all sinners need God's forgiveness. E mana o mia e tangata uma le whamanga longa ale atua. Does that make sense? Amen. O le upu whamangalo. Mei ale tatalo Yesu. Lo utamai ia e whamangalo atu ia te ilatou. A wau alatou nei loa le mea walatou. Maia. Say amen. O le whai upu e whasu matolo. Wa mai te tilo la mai whai upu e whasu matolo. Say amen. Waia. Me tawhatasi ia. Ona whetala ia tuai leo Yesu ia te ia. E moni o te whai atu ia te oe. O le so tati whatasi e ma oe. Amen. Say amen. Me tawhatasi ia. Na tō rota mata ia, mai la tō tuspa ia. E tau, a tōnu ropenga ni maua leo teike ti whai tau e le upo le tua a. Mai tau fatasi i ia. Na whetalaia toi leo Yesu ia te ia. E moni o te whai atu ia te oi. O le aso tati fatasi e ma oi i parataiso. O ile na whai e Yesu. O le pauta. Amen. And Jesus said, truly I tell you, today you will be with me in paradise. Hallelujah. E mana tua mai e toa fia pauta. Toa lua e tasi le pauta na sala mo. Ma ia whape atu ia Yesu Kiriso. Ia e mana tua au, ia e whio i lo manu au. Ole, waenga lona lua na release Yesu lungo le satau, ole upu o le whaoratanga. Amen. A word of salvation. Praise the Lord. Mai tau mai ua, taimi leo o tau whai tangata au. O tau whai mata ia Yesu Kiriso e maise o pamuta e tō lua, pamuta ngā oi. Amen. Nei lotu a oi e le anga me leo ngā oi. Se whai e. Ai e le ngā oi. E lua la ia pamuta mai lungo le sa tauro whatasi mai Yesu. Ai tasi le pamuta na sala mo. Ai sea, mai e whape atu ia Yesu. E manatua o ia a. Mai la e ale tali a Yesu. E moni o te whai atu ia te oe. O le so tati whatasi ma oe i le para taiso. Ia o le whelo toa pe sala mo. Ai sala mo loa. Amen. Alofa yo fili. Famangalo yo fili. Tatalo mo fili.
whapei o Yesu ona ia tatalo mo ona fili. Amene. Mea tala Yesu. Au te whai atu awi a te outou. I outou waro whaatu ye. Ua ita mai a te outou. I outou whamanui atu. Ye ua whetu mai a te outou. I outou wanga lele atu. Ye ua ino mai a te outou. Ma i outou te talo foi mo e ua tua i fua mai. Ma whaasawa mai a te outou. Amen. So Jesus prayed for his enemies. Amen. Ai se si o whai oe mo na fili tatalo mo tangata la. Amen. Ask God for forgiveness. Pray for your enemies because we are all sinners. And we all need God forgiveness. Say amen. But I tell you, love your enemies and pray for these who persecute you. Upuna Yesu la lauma na ia whaiatu ai leo so ia o tau waro whatu ye waita mai ate o tau. Amen. Whamanuia atu ye o whetu mai ate o tau. Hallelujah. Amalele atu ye wa ino mai ate o tau. Mai o tau te talo mo e o tua i fua mai ate o tau. Ma whaasa wa mai ate o tau. Amen. I eise mafua mai te talo e o tātou whataitai te talo na te talo e ke wiso lungo sa tauro. Ina ia te talo mo tātou fili. E o na te talo Yesu mo ona fili. Say amen. O le mafua anga na ilo masilafia Yesu ina ia whatau uina ai o perofitanga uma ma baro ama uma ua uma o na fola mai e lona tama. Amen. Hallelujah. His prayer fulfilled prophecy. O lana tatalo na whatau uina ai varoama. So e lau tusi na Isaia 5:1 Aron fai o sifuru malelua. Mai la feo ma le atua ua sa saa atu lo na ola i oti. Na fai tau ina foi o ia whaatasi mai e pamota. Na ia ave ina foi le ana sala tangata e toa tele. Ua whautua foi o ia mo e soli tu la fono. Amen. His prayer fulfilled prophecy. He deserves this because he agreed to die as a sacrifice. People thought that he himself was a sinner, but he took away the sins of many people. Say amen. And he prayed that God would forgive sinners. Amen. Ai le ia fio mai Yesu, ma whanau mai Yesu, le fina malo le atua, na fio mai Yesu e whatau nuu, valo ama uma lona tama. Amen. Ai inga alo ia mai a perfecto Isaia whenenga tuai, a le oa fulfio ni lumo le whenenga fōu, e ala i le maniu o Yesu ke risu. Amen. Sau ia e sa saa lona ola i oti, whai tau ina foi o ia whatasi, ma e pamota. Na ia ave ina foi le angsala tangata e tō tele, ma whautua foi o ia mo e soli tu la fono. Amen. O le tali lea aliatua e ala i lona alo pelo Yesu ke wiso. E whaatau ruu ai lona fina ngano na ia perfeta mai ai e ala i lana upu. God answered through His Son Jesus Christ. Amen. On the day of Pentecost when 3,000 were saved. Tali le tue le aso Pentecosto i nuu whaoaina tangata i tō tele. Hallelujah. Amen. So that night more release a word of forgiveness. Pray to God to forgive our enemies.
to forgive those who do all the bad things about us. Say amen. What did Jesus say? For they do not know what they are doing. Wawalato le Lord me walato lato faya. Awani o tato tawi masui. Awani o tato fifa masino sinoai. But let's pray as Jesus prayed. Pray for God's forgiveness. A word of forgiveness, Lona, a word of salvation. Today you will be with me in paradise. O le upuna Yesu le pamota I lungo le satau ina wasala mo ia maumani atu ya Yesu mo sona wanoa I lona mano. Ifa pena uma le atu I taua. Amen. Ni ia le tua na lo si ia lo lima ia tama tatala atu lo roto I le tua mai tatalo atu I le tua na whaamanga longa matato sala mo I lungo le tua ona whaolaina le tātou I le tua. Say amen. Hallelujah. O le tangata ua manao bia sosoan, tātou ua maile le tangata pamotane. Ua le toi ai se sia manoa. This is his last chance. Amen. He was dying and he admitted his sin. Hallelujah. Amen. And he knew that he deserved to die. Lord le pamotane. It's a town hoti to toni langa masaba. Amen. Same as us. We must admit our sins. We must repent before God. Say amen. And we must pray to God for his forgiveness. And we must pray the prayer of salvation. Amen. Hallelujah. So even you and me today, we all know we must die. Amen. We all deserve to die. Confess. Amen. He confessed to Jesus Christ. Oio le tua. Oio le alo le tua le isananga. Leisa nang sala nia tautino leisa me sala I keriso. Sahia wala yatu ya keriso mo lana fa'aola tanga. Same as us. When we know that Jesus is sinless, we must look up to Jesus. Because he is the way, the truth, and the life. Amen. He made Christ his Lord. Na ia whaia keriso maona Ali. Same as us, we must make Christ our Lord and Savior. Amen. Why don't you turn to your neighbor and say, have you received Christ as your Lord and your Savior? Or do we need a prayer of salvation today? It's not a joke. Eleo se tala fafa. Amen. Okay, serious. Turn to your neighbor and say, have you received Christ as your Lord and Savior? Afapia mailo tua oi eleiseta. No wingelo motino. So can you ask your neighbor? So do you need a prayer of salvation? If you're not sure, or a multi-no. Remember, only the saved one was with Christ. Because he repented, he admitted his sin, and he made Jesus as his Lord. Amen. Same as us. When we admitted our sins, we confess our sins, and we make Christ as our Lord and Savior,
we will be with him in paradise. Amen. It's not a joke, because 2 thieves was on the cross with Jesus, and 1 thief repented. Amen. So I'm one of the thieves. Hallelujah. And I repented. And I make Christ as my Lord. Amen. And I am confident I will be with my Lord in paradise. Amen. 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 Why don't you reach out your hand to your neighbor and pray? Or follow after me. Okay, let's all admit our sins this morning and confess our sins. Let's do the prayer of salvation. Okay, just reach out to your neighbor or just hold hands. Okay, just hold hands. Because God is showing up for us this morning. And pray after me, follow after me. Lord Jesus, I confess of my sins, and I am a sinner, and I believe you are the Son of God, died on the cross, and rose again on the 3rd day. Thank you, Jesus, for your forgiveness, for the new life that you have given us. I received you and make you as my Lord and Savior in my life. Thank you, Jesus. I love you. I love our enemies. In Jesus' name. Amen. I was parting here to a word of forgiveness, a word of salvation. Jesus prayed on the cross before he died. Amen. In John 19, he releases a word of affection. Amen. Remember when 2 women came to the cross and Jesus said, "Woman, here is your son." And to the disciple, "Here is your mother." Amen. Abentala Yesu senai fauta lautama ufape atu fo ile aso fauta olotinga. And John the Baptist had returned to the cross. Christ did not rebuke John, but gave him a special work to do. Say amen. O Yohane so olofaina wala tutuva tasi maritinao Yesu. So John the Baptist stand with Jesus' mother before the cross of Jesus Christ. Amen. And Jesus did not rebuke. Amen. And Jesus gave John the assignment to do. Amen. Elefetuina Yesu Yohane anaya baptise na wenga fa pitoa yate. Say amen. And the picture here, Mary stand or stood by the cross. Amen. Maria in the Imagine how far are we from the cross of Jesus. Amen. Imagine this morning. The pain in her heart was prophesied by Simeon. Hallelujah. A word of affection. Inaua watu ya Yohane malitinao Yesu ile satao. Afeme ale tala Yesu. Olantama. Amene mayafape atu fo ya Yohane poliso fauta olotina. Say amen. Wala mada. Letina lofa, letina lotina lo loto. Ile baba yatu ilana tama. A word of affection. Amen.
the earlier tour. Remember, Jesus said, woman. Christ called her woman. Wala au me Yesu lona tina o senai. Fapiatu o lo tina. Amen. The earlier tour. So that is the picture of us as well. We lead a word of love. Release the word of love. Or pray the prayer of love to our enemies. Say amen. Amen. Jesus prayed a word of affection on the cross before he died. And Christ honored his mother by saying that she would be cared for. Amen. Vai mai Yesu le tutu atu mai Yohane le so lo masila fia le Yesu o lo sauma le mu lona tina. Amen. Amen. Na fa manuina Yesu lona tina ba yatu yate ia. He honored his mother by saying that she would be cared for. Amen. And the Bible says John took Mary to his own home that hour. Amen. Wa ave Yohane ya Maria ilona ainga. Same as us. Take somebody to your home. Love that person. Hallelujah. Because we all have an assignment. Praise God. When we make Christ our Lord, we all have an assignment. Hallelujah. A word of affection. Ia e tatalo i upo alofa, ma ia e release le upo alofa i totono alofa ina. Hallelujah. Hallelujah. Christ was then to enter into the 3 dark hours of agony for our sins. Ona urufale leo Yesu le tulapo msa, o le ti ngā mo ata toa Messiah. So Jesus, hallelujah, can enter into the 3 dark hours of agony for our sins. Amen. He took our sins. Amen. Hallelujah. Upu le ofa na ia tatano i nungo satau. Upu whamamalo. Amen. Upu o le whaoretanga o le upu o lofa. Lona wha o le upu o le tinga. Te mau le matai o e fitu. Lua suma fitu. A lona whai upu e fas munu le ono. Amen. Ni ia le tua. So Christ was forsaken by God because of our sin. He was forsaken by God. Na le sila ile tu elona tali ono wa manatu mai ate oema. Amen. Na fuli ile le tu elona alu ono ata to soli tu la fuli. Amen. Wa tu la fo ina Yesu elona tama ono ata to wa masala. Hallelujah. Di ia le tua. Awa leoti o le totongi leo le masala. Ao le ola e whakawau o le mea whaifuaina mai le tua I lo tātou alii o Yesu Keriso. Amen. So turn to your neighbor and say, remember Jesus was forsaken by his Father because of our sins. He was forsaken because of you and me. Amen. For the wages for our sins was death, and this meant we are separated from God. Hallelujah. See, God, na whapuni sa ina ele tua le au I le au uli. Amen. Ele manu mano le oti a Keriso, ai o Keriso, na maua I atu mani loto I ai. Amen. I ia le tua. So there was a supernatural darkness from the 6th to the 9th hour. Christ cried these words at the 9th hour with a loud voice. Say amen. A word of anguish.
the Eletor. Death had not conquered Christ, but Christ was willingly yielding himself to it. Ele manuma lole oti. Amen. The Eletor au keriso na ngawa yatu o ia male loto iai ono le fina ngaro rola tama. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So remember this. God is light. Amen. God is light. So when the darkness showed, God had forsaken his son. Amen. O whaio mai le pungsa, ma o tula whaina e le tōke wiso, o le atua o le mala malama ia. Say amen. Hallelujah. And that is the message of the Apostle John. O le me fo le fi au na matou whalo o longo iai. Mai a te ia, o matou whailo atu ai fo ia tautou, o le mala malama le atua, ai le ai lava se pō ni uli o ia te ia. Amen. So the darkness only showed up because God has forsaken his son because of our sins. Amen. Hallelujah. Ole. Okay, number 1, a word of forgiveness. 2, a word of salvation. 3, a word of affection or love. Number 4, a word of anguish or upuole tina. Amen. We're nearly there. Number 5. Praise the Lord. E matua pa ia lava le tua. E ino le tua le ansala. Don't you ever say, God hates sin. But he loves you and me. Amen. He suffered the wrath of God. Na mafatia o ia le tua sa o le tua ono le tua i le fia pe ino ia le ansala. Amen. So, for us as children of God, forgive, love. Amen. Pray for our enemies and willingly to suffer for one another for the sake of Christ. Say amen. Hallelujah. Why? Because God is just and therefore must punish sin. Amen. God hates sin. Remember that. But he loves you and me. Remember, God spared not only his own son when he hung in a sinner's place. Ele fasawina ele tua luna anu. Ina ua tau lunga o le satau. Ono oe ma'u le tangata sala. Amen. Au a mea o io whaima sala. Wa mea o ia e whaima poloma. Ina ia whamangaloina tātua o sala. Say amen. Mana tua lupo le tua wa o ia na le loa le sala. O na whaia le o ia ma sala. O le sui o i tātou. Christ willingly suffered as our substitute. Amen. Ina ia bea i tātou mami o tonu a le tua ia te ia. Hallelujah. Amen. So God is love and therefore sent his son to be our substitute. Remember John 3:16? Amen. Manatua le ane tonu sumaleono. Ia. O wau whape lava na
whamai o le atua i le laulani. Amen. Hallelujah. God is love. And that is why he sent his only begotten Son to be our substitute. Amen. He is the way, the truth, and the life. Amen. So he was smitten of God and afflicted. If you read through Isaiah 53, matau ave ia o tatou tina, matau ave o tatou whanonoa, a o tatou manatu o ia ua taira, o whasia e tua ma whaatinga ina. Amen. So remember, when we do wrong and we enter sin, so we also, hallelujah. We also smitten of God. Amen. So Christ willingly suffered as our substitute. Amen. Remember this. Mai o tātou uma na sei tātou e pei o mamoi. O kele o le au seile. Amen. Aua taitasi ma whaasanga I lona lava ala. Aua whao o ia te ia I owa. Le amio leanga o I tātou uma. Amen. So don't forget, Christ had the power to come off the cross, but he stayed there because he loved us. Anything ataya Yesuna ese mai sa tauro and ia loto lava iai ono le alofa ia te tātou. Amen. Na ia Yesu Keriso le mana e wese ai mai sa tauro e na ia nofo ai ona sa ia alofa mai ia te tātou. Amen. Na tu lafo ina e le atua mo sina taimi ina ia tātou oli ai lona whaatasi mai o whaavau. Christ was forsaken by God for a time that we might enjoy his presence forever. Say amen. Amen. Hallelujah. Okay, our last one before we finish. Number 1, a word of forgiveness. 2, a word of salvation. 3, a word of affection or love. 3, a word of anguish. 4, 5, a word of suffering. So in John chapter 19, ile Ioane long tal po sipuma le iwa o upu o le mafatia o upu o le puapua ma. Hallelujah. A tatou baba ile Ioane na suma le iwa ua Christ first ua fia inu le li faola. Amen. And Christ spoke these words immediately after his 4th saying. Ketala yatu Keriso e upu le taimi lava e ma umai na ketalaima. Lona wha o upu la nina wha ni ai o Keriso o se tamata. Amen. These words shows Christ was a human. Amen. And he spoke these words immediately. And he spoke his words to fulfill prophecy. A word of suffering. Po le upu mafatia, po le upu o le puapua ngā. Mea Yesu, wa ofia inu. Amen. Father, I first. Lasa la mona ya te oi pe ngā lala I ofia inu.
How do you feel when you first? Amen. O le fiaino ke riso le afianga lea o ona puapua ngai le mevela o le toa sao le tua. Hallelujah. Christ first was the effect of his suffering in the heat of God's wrath. Po le toa sao le tua. And Christ spoke these words to fulfill prophecy. Remember this, o saunoanga umaya Yesu, e whaatau ina ai baro anga moita tau. Ile sanga mo yono suma iwa foi pelo suma tasi na latu ka wane le me ona e fai mau me ai o ofia inu na latu ka wane ai le o le vi neta o te inu ai. Amen. A word of suffering. I thirst. Are you first of God this morning? With your inu ile tua le tau. Christ was in full possession of all his physical. Amen. Sa umia ato atoe ke riso ona ma losi falitino malaba. Hallelujah. A word of suffering. So this tells us Christ was really suffered for our sins. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Number 6, a word of victory. What did Jesus say on the cross after his ministry? It is finished. Louder. Amen. A word of victory. Amen. Amen. Upol manmalo lo tamai ua tamu ua fine name oi. It is finished. A word of victory. Amen. Amen. So these words are spoken immediately after Christ had received the vinegar. Amen. Ina wa uma ona talia oia o le vineka o na tautalangia le ke riso. Lo tamai ua tau wa uma. It is finished. Amen. Hallelujah. E leo ni upu ase maturo o bai no na soifua. These are not the words of a helpless martyr whose life was worn out. These are the words spoken by Jesus Christ immediately after he had received the vinegar. He was suffered. Amen. And a word of victory he released on the cross. It is finished. Say amen. They are words of triumph from the one who had finished the work he came to earth to do. Hallelujah. O upui o le manu malo mai le na wha mai aina le galuenga na ia fio mai ai I le lalolangi e whai. Praise the Lord. So in other words, Jesus came to earth because of you and me. Amen. Jesus came to earth to save us. Hallelujah. And these are the words of triumph from the one who had finished the work. Amen. Amen. Hallelujah. So the question for us, what is finished? His suffering on the cross. Amen. He had finished fulfilling all the prophecies concerning his death. Yes? Say amen. He had finished satisfying divine justice. Praise God.
And the sacrifice for our sins is finished. Say amen. Wa mai aona po mai lungo sa tau. Wa uma fa tau ina ba uma e fa tau ina na maliu. Wa uma ona ia fa mali ina le fa sino matonu ale tua. Amen. Wa mai a le tau langa o masala. Praise the Lord. And he said, and he prayed a word of victory. Lord, it is finished. Upo le manumalo, lo tamai, ua tauno. Hallelujah. Amen. He forgave all our sins. He gave us the salvation. Amen. Hallelujah. He gave us his love. Say amen. What did Jesus say? Love your enemies. Forgive them. Hallelujah. Praise the Lord. So le upu le manu malo. Amen. Ua tau. Ua maega. Ua uma. Mea uma lava na sau Yesu e whaatau. Whaatau. Tamai le tai au. Mātou whaalongo i lo upu nei Yesu. Au mātou wanga i atu le rii. Whamna tuina o lo maliu. Ai maise le rii o kōpua ngā. Ane umana o i ate oe. Mātou wawa i atu tamai le liwa Yesu. Ai maise o nei mai tau o lo mātou i ai le rii. La mātou tapenanga, maso uma le tua la mātou samaringa. Na ia mātou la bona whatasi le tua le tauranga na e saunia mo i mātou. La mātou maua i le tua le maloloma, mātou maua i le tua le whasau tonga. Mātou maua i le tua la whaola tanga. E ala le li i lona toi alanga mai lungo le sātau. Lo tamai whamanga lo atu i ata i lato. Au awa lato i noa le mea o lato whaia. Hallelujah. Lo tamai o le aso nei o te whaatasi atu ai mai lato le paradise. Lo tamai ua taunu. Lo tamai ua whaile nei o oi. O upuma ia na te talo ai le li whaola. Ma wala watu ia te oe le li. Ina ia taunu. O wala wa uma le tua o lofi na malo mo i mātou. Mai so mātou whalongo le li. Na e fuli tua i lo lava alo. Ono lo wa lofa ia te mātou o tamatama sa. Aftai tama, lo wha manatu, lo wha iloa mai le tua. Elo mavaile tua le lofo Yesu. Hallelujah. Why don't you pray and ask God for forgiveness? And as you pray a prayer of salvation today, it's not a joke. Let's get serious. Amen. And let's be real before God. Because judgment is coming. And the wrath of God is coming. Hallelujah. Ele ula nia le toa sao le tua. Ma le wha masinoma le tua. O loa mai mai. Au tato maua le avanoa. Mete le tatalo ai wha mamalonga le tua i ate oe. Mai se o lo salvalinga. O lo bola au auna i le tua. Mai se o mea uma lava le ri o tato whawhia mai ai. Tangata o lo ama le ama mai mai ino i ate oe. Tangata lo fai me le anga i ate oe. Habetele te talo e nita e au. Ai oi manatua te talo o i ato. Whamangalo atu i ate i lato. Whamanuia atu i ate i lato. O inisi wa watu le tua i ate oe. Mana o mia le whao tanga le tua i o lato wa ina. Pray for them. Alofa i ate i lato. Peo tato whaloma nita e au. Peo tato
Au ina i leo se whao le tanga nofo le whao le tanga ke miso. Au le whao le tanga e whao wau. Na ia whao ina tanga tauma o Yesu malona mamo. Usu mai tātou pese. Ai atu no te tano leo noa ia tamani tai. As the worship team sings, continue to sing out. Let's continue to pray and ask God for forgiveness. Confess before God that you are a sinner. Hallelujah. Remember this morning you made Jesus as our Lord and our Savior. He has been sealed in heaven. So far out from the way in the army. Reminds us that we are all sinners, that we all have eternal life through our Lord Jesus Christ. We thank you for your forgiveness, and we thank you, Lord, for the opportunity for us to come together and repent before you. Thank you for forgiving our sins, forgiving our wrongdoings, and all the things that we have been doing in the past. We thank you for your salvation. We thank you for your grace. We thank you, Lord, for your word. Aftaita maleta yao mato faromo, mato tautino, matau le tua mato wangsara yolu maleta yao. Aftaita faba maloma. Aftaita tua tu mauya te oile viima, nei masuma oile faba vau. Everyone say, Amen. Amen. Ave se parte di le tua le ya tapina la suwati mala jawama ka ta man pisene am ya ona
Nā tūleo le manoi ni a kauna le tua. Ia ka wātātou tauranga marisunga I ni tai au. As the worship team sings, prepare your tithing offering. May God bless you. Tamā whae o mātou lima, o mātou whakatai, ono nei le tauranga, le tua, nei whatunuina I mātou, o le tauranga o le loto mani, ma le sipuruai le tua mātou te, whai tauranga tua ia te oe le hitai au, mātou whakatai tamā no walufa. O le tauranga le nei,
o lo e tani ai le tua i o matou mana onga. O le tauranga le nei le tua o lo e whasosoa mai ai. Le malosi a te i matou i le aso, ma le aso le tua. Ai maisa o le tauranga le nei tama o lo e whamanuia i to tono o matou aina. Au si o matou lima le li ma si tia atu le tauranga ma le sinuai ala o i ka le sia i le tai au. O le tatalo tama si e whapaia ma whamamaluina mo luna whaumaina o matou atua. E matou uma na lafo le li e whamanuia i a inga taitasi. Whamanuia i matou uma le tua na tuku matou lima to tono le tai. Mai se le li na lato whai se puluai i lunga o le online so se vainga le tua to tono a inga e mai se le li mea uma o lato wanga le lei ai. Whamanuia le tua i le tauranga la whana. O le matou te tau tabai le aso. O le matou te ua le menei. O matou whanongo le tua la upu whetalai mo i matou. Ia awani e tua mo ina i matou le lewe aso. Mai se le iri nganga pa ia tuli awa ina i matou le ugava. Musumusuma le ie na ia matou mana tua pea. Pupua ngao le li whao. Whamanuia so matou a inga i kalesi te fo iatu i mauta malawa. Ia maise o le a inga le whatua tua i lungo penga te whailangi. Whamanuia atu i le tino ke miso. O le matou te talo le tama. Ua wha mai a inga le matou sauninga le nei aso. Tu mau atu i atu oe le tua le inga. Nei maso umai o i le whao lau. Ala lama whatasi whanau le tua. Amen. Amen. Ya tatua ala walalu fatala fasilima. Hallelujah. Thank you. Worship team. After Tele Lava. I said 40 year old.